Акыллы электроника акыхатын тарларга чыга. Яш Украин яратыcıları birinci olarak nizamlı ziraatı için adıdaki koy hocalık aletlerini internet vasıtasının notutmasını işlep çıkardılar. Kibernetika alimleri ise nafile vakit joymadılar. Ösümlüklerinin sağlığını aksıtırgen tertibatını yarattılar. Endi ösümlükler bir şeyge muhtaç olsalar, onlara yardım etmege mümkün. Seçilgan tarlarga baksan buğday başığı doz doğru. Kunaylanlar başlarını köke çevirdiler. Mısır buğday tım tıktura, alem civanı. Tecrübeli agronom ise bambaşka manzarasını görebilir. Ana anda toprak kısmında ösümlükler alçak üstüler. Başka tarafta ise yaprakları sarara başladılar. Mında başıqları eğri oldular. Uzaktan baksan birkaç hektarlık tarlası bir çeşitlik gibi görünüyor. Lakin toprak daima tırı ve dönüşebilir. Mesela toprağın dımlığı ve sıklığı 1-2 metr mesafede bile birbirinden farklanırlar. Böyle incelikler çok rastgele. Bir hata kenilişinin eksiligi, vakitni ve vasalarını boşqa juyavı. Hocalıqni yürütüünün adatdaki usulları bütün olğan hususiyetini evinden gözge almağa yengil-digil. Onun için yanılçıklar onun üstünde daima çalışırlar. Mahsulatını iyileştirmege tarlalarda menfi dönüşmelerini gözetmege tırışırlar. Böyle meseleler için çok tertibatlar payda olundu. К нам обратились из-за рубежа с целью... Bizga chet eldagi firmachi murojaat etdiki, ba'zi kerakli olgan tartibotlarini internet qo'shganini istadi. Bu masalani tahlil etgan so'ng, butun lazim olgan modullar bizda endi bor olganini qayd etdik. Biz ularni bir-biriga qo'shdik. Böylelikle agromonitor paydo bo'ldi. Anladikki, bu texnologiyasi qo'y xo'jalig'iga çok foyda keltiradi. Çok qazanmaga ve az masraf etmege imkon beradi. Onun uchun Ukrainada inkişaf etmege başladık. Birinchiden xo'jalig'ida topraqni ve o'simliklarni ishlamasi uchun qayda, ne kadar ve ne kerak doğru qarorini qabul etmesi uchun nelarni bilmegi kerakligini anlamaga lazım. O'z imkonlarini tahlil etdik ve bazalarında to'xtadik. Ular uchun innovatsion tartibotlarini ishlab chiqardilar. Bugun bizimki daimiy komplekt birkaç tartibotlardan iborat bo'la. Boshdan bir odamlikni o'lchagan avishtirma alet, so'ng topraqning qatilligini o'lchagan avishtirma alet. Ularning beraber meteostansiyalar, anda adatdagi taqim, yag'anoqlar, yel tezligi, hararet, avadamligi, topraq dimligi tartibotlardir. Ondan gayrı bir xo'jaligi bo'yicha ishlar ketishatining tarixi belgilangan geoma'lumotli xarita sistemasi berilgan. Заносится история ведения дел по этому хозяйству. Startup taqimidan chiquvsini mühendisler ve programmacılar o'z ishlanmalarining muvaffaqiyati xo'jalik xodimlari ile sehish birligiga bog'liq. Taqimni tashkil etilgan Sergeysko Kiyevdagi startup inkubatorda yerleşken ofisda çok rast ketirmesin. Onun yanı gayler tarlarda agronomlarning munosabati ularning tavsiyalar ve istaklar esasında paydo olalar. Мы не просто айтишники, которые... Biz aqlga kelgan ishni yapilgan ve ularga satmaga tirishgan aytishiniklardan degilmiz. Biz boshda ularning muhtojlarini o'rganamiz. So'ng esa ularga binoan tartibotni uyg'unlashgan aytishniklarimiz. Böylelikle bizde topraqning qatilganini o'lchagan tartibot paydo bo'ldi. Ona o'xshagan tartibot alamda bile yo'q. Aletleri internetten çalışıvı malumotlarını tez aydın kabul etmege ve tahlil etmege imkan berýär. Ularning tıpkılığı muhim göstergeç. Bu tartibat topraqning tirliginde nasıl qatılığı olganını aks etdi. Яку саме глибину нам потрібно обробити, Bizim texnikamiz çeşit seviyede çalışa. Böylelikle bu topraqda o'simlik o'zini yaxshi duyması için, o'zini dımlığını almağa imkanı olması için topraqning nasıl tirliginde işletmek gerek olganını göremiz. Вологу із нижніх шарів ґрунту. Bu maqsadning tarlaning çevresinde nişan belgileyler. Agronom tadqiqotchi tartibot vasitasining bu nişanlarni tapmaga yardım etdi. So'ng ularda topraqning saqligini o'lchilar. Butun ma'lumot internet vasitasining bosh kompyuteriga yo'llana. Böylelikle baş mutaxassis ofisdan chiqmayib, texnikasi tarlada çalışgan vaqtda topraqni qayda chapalmaq kerak bo'lganini tavsiya bermege biladi. Tartibotning qo'llanmasi pek yengil.
Өлчүвүнүн тереңлиги кайта тилмеси үчүн бизде эселе тактасы бар. Тертибаттын ашасында исе аселе талитлер бар. Олар биз топуракка насыл тереңлигине батырганыбызды көрөлөр. Тертибат биз өлчүнген яны маалыматларыны кайдети. Мында өлчүмек кнопкага басамыз. Тертибат исе өлчүмеге башлай. Мониторда исе насыл сыклыгы, насыл тереңлигинде улганыны көстөрөт. Өлчүвүнү кечирилген соң тертибат аракетлери экенлигини акындаха берети. Тешкеримиз эрши догру. Өлчүлөр бутун калыныгыны боюнча кечтилер. Тертибат чыгарамыз. Жакшы видеоламак басамыз. Маалымат баш компьютерине кетти. Офисте исе агрономия ширкетинин рейбери Игорь Масанье девамында бу тарладаки маалыматларыны көрмөге имканлары бар. І хтось в офісі вже, агроном або керівник підприємства і так далі, буквально через секунд 20 вже можуть побачити, які дані в нас на цій точці, на цьому полі. Тамам более тез вакытта яратыcıларнын иштетилген да бир муим тертибат вастасынын маалымат алмага мүмкүн. Керчиктенди O1 анемометр. Елнин тезлигini өлчүген тертибат. Эгер уна заманеви электрониканы кошуп же антеннанен донатсак, тарладаки табияталы акында маалыматны офисте алмага мүмкүн. Бу Украина Гросана ятакындагы регионал бөлүгү биринин мутахассислары бир кач онлугу кадар более тертибатларны мемнуниетнен ишке алдылар. Яш стартап такымнын гайсыне інанып, бір кере біле язықсынмадылар. Самохідних оприскувачів, які використовуються для Огымызде 75 юрген пускөвткілерден бірісідір. О өсімліклеріні қошма ашатмалары, оларны муафаза иләжілары üçün ішлетілелер. Онда шындыки вақытта ел тізлігі өлчімеге ве офиске малуматны йолымаға имкан берген, анемометр ерлешкен. Более маалымат не бере. Чоқтан чоқу бізге тарлада өсімліклеріні пускүрткен вақтында керек ола. Ел тез уфырсе, әрбір тарапқа иләжіларыны дағыта. Олар керекли ерге түшмейлер. Йөнеліші ве ел тезлігіні дайма онлайн суретте көзетсек. Агроном үшін бұйық ярдым ола. Пускүрткен техниканын çalışmasını тоқтата ве мақсулатларының маслафарından өзіні құрчалай. Це буде і економити, і захищати культуру, і економити Буем өсімліклеріні құрчаламаға ярдым берер, ем муафаза васталарыны тутумлук куланылмаға имкан бере. Які використовуються в виробництві. Бу стартаптын алетлеріні татбих еткен агрояратыcılar үшін бұйық есесі. Спутник бастасынын маалыматның топлавы. Балалар аэрофото римлеріні қошма қызметі еле тағдымны етмеге істейлер. Біз істейкі, тіжаретімізді жейінке шаветсін. Оның үшін бұ вазифені бедава тағдым етеміз. Өз топрағымызға юксеткен бақылуының імканы тегдурберді гілді баштан бір Для нашої роботи потрібна інформація по опадах, дуже цікаво, що дає нам супутниковий моніторинг. Потім Bizim işimiz için çoxusu yağanaklar hakkında malumat gerektir. Onu biz sputnik vasıtasının malumatının toplavından alabiliriz. Ondan gayrı tarlalarda өсімлікlerinin seviyesini bilmege imkan на verir. всі ділянки полі. Не в загальному, а іменно на кожній ділянці з рівня до квадратного метра ми можемо бачити, що іменно відбувається в полі. Bugün agromonitor mahsulunun çoxusu buyuk şirketler meraklanalar. Aynı zamanda balalar işlep çıkargan aletler orta ve küçük fermer hocalıklarına uygun olması için çalışalar. Çeteldeki ticaretke de teklif etmege intilalar. Berlinde ofis bile açtılar. Yaxşı mahsulunu tek oynatlı şeritlerde saçılgan ve sağlam өсімліклер бере білелер. Araretinin keskin denişövler, yüksek dereceli damlığı ya da aksine kurulğılık onlarga yaramay tesir etiler. Avanın sanayi buruluşturuvu өсімлікlerini menfi tesir eti. Tecrübeli agronomlar elbette өсімлікlerinde nasıl aks olunacağını ayta bilirler. Onun için alimler hayvanat vekillerini eşitmege imkan bergen aletlerini işlep çıkarmağa karar ettiler. Өсімлікlerinin vaziyetini nasıl alametlerden belli olmalı? Өсімліклerde olungan esas hareketlerinin birisi fotosintez. Hem өсімлікler için en esaslı tek o değil. Alimde peyda olungan onuru bu hareketler sebebinde peyda olundu. Onun için өсімлік şimdi nasıl vaziyette olgan akında ketken hareketler boyunca dikkatli öğrenip ve ölçülerini bilip kaydetmege mümkün. Şimdiki zamanda fotosintez nasıl olganını bilgelmege uç değil. Mesela, güneşin yaraklığının tesiri klorofil. Adet üzere, bu letenkedlerini laboratoriyadaki şaretlerinde geçilir. Ona yapracıkını uzmek gerek, çekmek, sonra seletteki tertibatta ölçülüklerini etmek gerek.
Украин кинибертиклері флорастест адлы көчме тәртібатны ешлеп чықардылар. Енді бір шей үзмеге бесіндірмаға керек олмаз. Талер бір қаждақы қада етіле. Оны ярық бастысынен ве малюматны ешлегені бойынша ақылы программа ярдымын ете білелер. Хлорофиліні тышки ярықнен ярықлатып, білгеленген қиышны суал оларақ жевап тапамыз. О катускинін қиышы арландырыла. Оны кардиограммасынен тенештірмеге мүмкін. Исанын кардиограммасы кеби. Кайскинін қайнышы вақытының білгелгенген мұйетте ұсымлікнің вазиеті көсіре біле. Шында алемлер өз тәртібатыны мүкемелештірелер. Оте қиышны дегілді ұсымлікнің сувармаға кереклігіні яда күбіре бермеге кереклігіні ақындаға беретер. Бұ директінің вазиетіні өлчімек үшін сенсорлық қысқашны япраға түйремек керек. Сонысы тәртібат вастысынен он саниеді вамында терекнің қиышыны білмеге имканымыз бар. Шында экранда бұ алма терекнің кардиограммасыны көрерміз. Бұ тәртібатен Украиндaki чешы тарафларда қоланылалар. Чоқысы Одесса вилаятындaki суни шекілде суvarылған yüzümlüklерде ішлетелер. Салқындан güzel шарап olsun деп yüzümге суны текаран қызғаналар. О су самақ керектір. Флораттест суварылны не вақыт тоқтатма кереклігіні көрмеге ярдым еті. Тәртіба да гербициллерінің мегдарыны қолмасы ақында мұйым мәлуматны тәнлемесі үшін қоланмаға мүмкін. Олар нен қиы құтларыны йоқ етмесі үшін қоланылалар. Олар ұчызды гүллер, ама зейді қошсан зейер ола. Өсімлікні вазиетіні біздің тәртібатын өлчеп, біз фотосинтез бұзылғаны ақында қиық от әнді өсіп оламағаны ве бір аптадан өліжегі ақында айта білеміз. Демек, қиық отда пішмеген олса да гербициллеріні қоймамақ мүмкін. Бөлелетін мақсулатлар иксисадиятлаштыралар, веетрафтаки мұйет бұлыштырмай. Шетелдегі хадимлері нәтижелеріні пек бекенділер. Әнді олар флораттестіні фаал қоланылалар. Украин алимлері есене бетікі тәртібат проводсы сенсорбалы үсінде çalışалар. Оларға бинайын офистен чықмайып тұрларыдаки өсімліклер алдына незарет етмеге мүмкін olur.